Baik hang ne perlok ngan pen is ngubai pi away udawai tensil uba don kamha. Te baik mentang ne ki don bun bang ne dengan pen i pi au ne away baik hang ne pi i au ne u kenbat ba phu sentiu balik kum ne nang ta baik kisla ki long kum ne. Baik ba. Te une ulong udawai tensil. Lada pi don tensil khet jau ne shet basa shet lang ru sa henriu jat ki dawai kenbat tensil te kita ki weipat ki henriu jat dengan sapen i hagawai kopor lada pi kwa bantip harai menta tong ini pechwa ya une kan bataya pi ba une kenbat u kami u kamdon tang kopor liur harai kopor tlang une un du no unyap no bat unmi biang por liur te pila ban yo ya une tah por liur lada pi siam yo ne pi i yo ne khet nang ta sa shed dawai uya dei ya kini ki ba don tensil wat iki ba don pai ro une uya dei dengan sa batai khamha sepang udoi pai ha ka wei pat ka video te ngan batai bek tang ya ya udoi tensil namar utensil ngai thu pi ulong u jingpang bawit ba ha bangi don yo utensil ha garandang ula ban wit ha kapor bangi nguj kila ban don ksuj ro kini ki utensil ki bala he ba kila ban don ksuj te pinle kumno ani thu pi anda piladi da kine ki dawai kan bat bala sna da kini ki kan bat ngani tu ipi kitu ki ksuj ki bala don cepo kin mi biang onda lami utu utensil unsa ran unsa rit bat unsa jam no te pimde ban kuslai lada don tensil di ya kane ka dawai kan bat da ka basyat da kini ki dawai kan bat pin sayo biang ya ke jengkot jengkia te pek ba long kum ne dengan ya thu pi badlada pi kwa ban keli jengkeli sngo bahasa keli ha ko komen lane lada pi sngo don kam ban tip hangno nga ai dawai namar nga dei unong ai dawai nga sumaru ya baro ki jajing pang stom pila ban supun ru yang ha une nombar an reu knai not knai nusau ar nyau lai nyau Nreu knai not knai lusau ar nyau lai nyau. Sngo bahasa pun yang hau ne nombar ha kono por lada pis ngodon kam kloi ban kren bat yetu yepi hang no nga ai dawai. Ti tangkan ne nga ngej bat pil sngo tu kublai sibun ngin saya sempat.